Želimo napraviti s vanjskim opterećenjem, možemo koristiti lačnu traku. Još uvijek je bodivit, ok, imate vanjski otpor, ali nije sad neki uteg ili nešto. Znači koliko uzmete jaku traku, možete ovdje, spustiš se dolje i ideš gore. Bitno je da se napravite da vam traka bude ugodno, da vas ne udara i slično. Što se tiče toga, znači, ovisno o elastičnim trakama, imate određene elastične trake sa drškama, pa isto možete primiti i slično. Sljedeća stvar je te sklek, znači sklek i odvučiš u jednu stranu, sklek, pa odvučiš u drugu. Znači sad će napraviti sklek, ok, ideš gore i u jednu. Ali čak je bolja varijanta raširiti noge. Ok, idemo sad sklek, rašireno i druga strana. Ok, ajmo sad druga strana, sklek. Znači tako. Na taj način aktivirate i trup i malo je drugačije i zahtjevnije. Sad će napraviti Spiderman sklek, isto iz ove bočne pozicije, gdje kad napravi sklek, napravi koljeno prema naprijed. Tako, znači druga. Znači možete ovako napraviti, spusti se u sklek, sad povuci koljeno i vratiš. To je jedna varijanta, ali biti je puno bolja varijanta kako radio istovremeno, kako ideš dolje u sklek, povlačiš nogu. Znači ajmo na drugu, odlično, to je najbolje. Znači što se tiče nekih položaja ruku, znači imate uske sklekove, imate široke sklekove za neke napredne vježbače, imate dijagonalne sklekove, imate sklek na jednu stranu i na drugu stranu. Znači prvo uski sklek, znači možete ovako staviti uski sklek da bude kao dijamant. Znači možete staviti u poziciju kao dijamant i napravite uski sklek, tu će malo više triceps raditi. A možete recimo skroz uski, ali puno bolja varijanta ta sa dijamantom. Ajmo široki, raširi više. Znači tu je malo problem ako imate neki opterećenje na rame, da vas boli rame od prije, onda nećete to raditi. I ako dobro krenite prema kameri da vide koja je širina. Tako, to bi bili široki sklekovi. I tu možemo odmah dijagonalno napraviti. Stavi ruku naprijed, tako. Druga ruka je malo, može biti čak malo natrag. Tako, sad napravite dijagonalno. Ok, idemo široko je stavi i napravit ćeš na jednu, pa ćeš napraviti na drugu. Tako, i sad može ići na drugu. A može i prebacivanje s jedne na drugu. Tako, to je već malo teža varijanta. Znači sad ste dobili neke varijante koje su naprednije varijante sklekova, tako da ne bi bilo, došao sam sa klijentom do jednog nivoa, ne znam šta ću dalje.